Genah wisata anyar pemekas genah selfie ring Bali sayan akeh keruruh krame bilih-bilih para yowana. Sekadi anjungan sani melakar antung gesing wiadin ayunan sani begenah ring Banyar yeh ketipat puncak bukit desa Pekraman Wanagiri Sukesada. Kawendanan anjungan sani ring ungkur ipun medaging pekantenan dan buyan puniki pengawit ipun wantah mawit saking pemikain para pedagang irika. Manda Presiden menduai genah mesandekan sinambinya tenang keluihan danu Bukit Sahe Tebing. Tujuanipun patah sekadi kawendanan restoran ring penepi kaldera ring desa Penelokan Gidemani. Sesampune sampun wenten genah mesandekan pikeda krama wiadin wisatawan kejandanang dan ageng rauh irika. Tiasan ngeruruh ajengan wisatawan Presiden ngeruruh foto selfie ando genah sani unik. Pengharga tiket yening foto apisan ada widangan wisata Puncak Wanagiri, majang anak-anak dasar tali rupiah, sampun tegap memfoto ring anjungan miwah ayunan. Majang foto selfie ring bidang papan kayu keni perbia 5 tali rupiah. Yening pikayen rauh ring genah wisata puniki, saking Denpasar ngeruruh jalur Bedugul, raris ngeruruh margi ke Singaraja. Risampune rauh ring puncak Bukit Wanagiri, ruruh jurusan desa Gobleg, saya jagi mangge genah wisata puniki. Ini lantaran pemargi irika jagi muali mangge anjungan sani tiosan sani Presiden keanggen genah foto selfie. Murah